tu. Sasa tutaendesha hii serikali na consultation. Tukiuliza mtu mzee, tunauliza mtu kijana. Tunauliza mtoto, tunauliza wale watu wa makamo. Kila mtu awe maoni yake iko katika policies za serikali. Bunge mubunge Kirima na ugite wati kwenda kuongera mushara jwawe taure kura rinaendekire ya bunge na bangi bariti nguge bathirikari bongero mishara yo ni rwanyirwa SRC akiuga mbese uchonde chikothorano chethira chikeguna mugongo jwa Kenya Antoine kwenda kuongera mushara ile irongairwa SRC Chemengichi, Sara Mengichi, ule munene wa kuongera mishara. Ngiri 14 ile sincerely tinganichia kutweka mtu akaruma we gita leo nze nontu wachio. Kwa unakale na becha we najukiki nangi na likwendekana. Niringaniro na chia jumbe bangi igulire antu ndawa barabate na ndawa shibitali. Niringaniro we ijokwe igulire ana mauku barabate na mauku. Na itethia cases ingi ile kwenda emergency assistance. Na ntukwe mwake nyuma ya mutongirwa mongo Dr. William Ruto kurungi ketagarera ritingo ge bathirikari gwetaga biathone bya kutha mbesa mubunge Kirima nonene kuria kunganirwa kwawe ni tagareri wakiuga tanarwa ni bore na kiathontere cha bunjeru kya gutetheria murandi jwa kanisa akiuga geni bore waziri wa Iwanda Simon Cherugui na waziri wa Karia Bwande nekithure kindike kiathukira gite kinyanite ni untubo wa thobuba mutongeri wa mugongo tukatharia ndagacha nontu tukuna tweta rongo rwa rungi ndagacha iu ya gutethia antu naja mashinani neo ya tunirie twakinya utukinyite na ne tumire ugwe president wa uringiro kura ne antu betu nontu wa faith kuna kanisa notwithstanding that the government of Jubilee which was there Uhuru Muigai Kenyatta irabali na William irabali na Raila Odinga na andichiki na Raila Odinga it was so much anti Harambes in the churches and other places, not necessarily that we should tukaethia kanisa platform ya siasa, lakini kabatu wenya tukaria siasa tukaria kanisene indi batu itarambe tugeta otherwise to itarambe yo to me it's too bad. Muthiene mubunge Kirima no reitie tongeria bwa kiama kia UDA kurungi kaithurano birabira bangi kuma mweri jwenana begie kuthura tongeria bwa kiama kia UDA ithurano biu biethira bikirungi kwa monkarira mongo jwa Kenya jukethira jukiborera bwega kwa suspend hiyo mambo ya uchaguzi wa UDA. Sehemu zote za Kenya tuna taabu. Tutakuja kuchaguana mwaka ujao tukiona mambo wananchi wametulia na wako sawa. Saa hii wananchi hawako sawa. Elections ya UDA pale ilikuwa inaendelea stop. Report rati toshia wero weekendi rea kwa rieto ni mutuge kare. Rawari MC wa Athirogai Damson Muriki na ameneretia bunge baria baringire kura gukurukia Royal Finance Bill akiuga ni atongeria chendi na no kabendaga kurimia iubiao ni untu bwa mpongerire yonekaga kiri kigina ge CDF. Gitoria kwambita Damson Muriki na ndio mo atongeria bameru barabethera balaithirite mantora ya Utameru na Kenya na ngenda kwira antu betu bameru bonde barabaibu ya mwambo yo ya kwamba nteto ira ciagarikire mbungene bona MP betu batongeretie na ukurukia finance bill irantu barare ya Kenya yombe titu mikingi kiratumite no ntukuiga ng'ombe kogeta wa CDF katila ithira cui muntu kinyore ko kinya wananchi baticiore ritangwe dendo vera last year MP bongelelwe milioni 30 kuma ke 145 thaibe na milioni 175 ukalaithiria maendeleo yara tuona mbere kaya bati kuongeleka ukalaithiria mbasara irantu baya wake bati kuongeleka lakini thai Kenya ukaudwa na mbi uciita utiua na hivyo itumi ukuona baire ndi support president no ntu no bati kuonditwa ni apparatus cia thirikari
ira ibapati wakikisha ibotumira mbia cia mwingi urako kari na boyeli batienda kwira public biraba kubwithia na mbia cio no nto iba kumenya antu babalaithiria batitengura kubateria kwa ndenda kwira wananchi bashurie kuma thai ukethira mbia cio ongelwe za CDF no ongelelwe mbasari no ongelelwe maendeleo imbi wonete na ntuku ite kuraya tukethira tukiantu break down ya mbia cia CDF cionthe uraibati utumirwa kuma milioni 10 iraibati kwejanwa cia emergency wacio ria thina cia yanturene cienu ri MP wenu ibo muona aya yete otethia na mbia iu ibona aba Nairobi bakirita ngweu abeto ri cio ina cieta yuri bitu kwenda jumbe betu batucogerie no ntu twinakie kumenya yaringi kura na wananchi kiumia kimwe biele bithirinda andikite mtandao na yakwa ya Facebook kiwa ya kwamba tukeya kureka mantu ya karaya Burkina Faso ura kwa karekire na in fact kwa karekire no ntu no kuona antu ibakumire parliament na bari tangu ete bui bisherete karika ukithira thirikari ni athikiririe wananchi na MP kandi bere by representative bantu te kulita maoni yo yara bakwenda babati kulita yara antu bakwenda public participation ya thithirwe antu bo bate kwenda finance bill no ntu orende akenya ibano imerio ira begirerwo finance bill ya 2023 kwa ubira to bati kwariria ni ura tukanishia mirio era yeke 2023 ira twekirirwe tinyora tukongelengi na inkurika na president ya hukuma awire comfortable na 2.9 trillion ya budget ina akura umire ate comfortable kinyana na 3.9 bibyo byuri bira tubati kuria na tukanisha ngarama ekurani government na arere kuonde nontu mwanka thai kinya president na kumenya ambunge iba kumenya na kinya wananchi wabauri na mbi kuito kuonde ba utalaniria nontu iba kumenya ura kubateria wita kwa ibathikiria wananchi bakenda nthe yetu ithuka tuchoka nyuma kiuchumi na tuchoka nyuma kindemokrasia. Excellent. Twitana mbere na ntuto ingi na ndiuro wachoka giti kia usenita kaunti ya Tharaka Nithi Paul Mugambi nethiritwe akiuga kuri na bata ya tongeria kugitaga ikaro bya mwingi nibyo public participation mbere kwanjiria mirandi ya witi na mbere ugite atongere kuthabate kwaraniria na akari mbere ya mirandi ya witi na mbere nikyo gitumite inya kuonekana maandamano ja Gen Z thiguruni ya Kenya. Nuri wakiri na musiasa Paul Mugambi kumantarino cha Tharaka na oraro mbagitia seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi kiri kithurano gikuruku especially biumia biere bithirite imbeo ira mbithi ana bani ni kumantere chionde cha Kenya including uko wetu Tharaka baumirite bauga pana watu thiite mwanka kuga kwina ugaruruku imwanka tuthirie corruption imwanka tuthirie wastage ya intobia thirikari imwanka twauga mbechi cha Kirimani na icha waka chukuru irugamiro kirachi kioyure nitige kurigwa imwanka twauga bici eno ne akorutha ona ikarutha bu ibum generation ire weta Gen Z yekuga Mugambi akiuga kinya tongoria barabangirira bakurutha maendeleo ibabatiri kwa mpaka bakaraniria na mwananchi matauga wewe president na athikiri bwana baithi bakuga wanaorari ndi mwanka MC mwanka athikiri imwanka president anonto na set example antu baba angeto ina bona governor senator women rep MCA bakare ndina antu beto baba thikirie boba kwenda nonto no aberete boba korotha ibuto kwenda na wewe tikirachi to kwenda turenda administration block na wore ndo to akirachi ya no wewe mbasarira boto nankera yangirie mwe ya county itigo totethia ikagitani waku Mugambi atariritie andi orokite na Tharaka utinjere kurutho utichibire dago wekero ndagwa utire mbasari utire nothing kwa guto kwenda anto boba county tokarana bonde to bauri biuria to bauri mbie kurerengi mbete chetu chiaya chauma Nairobi ibo ikothi na bato ere responsibility ya ukudha kuthia mbecha chinu chie Nairobi chija county to bauri biuria to bauri Sifuna wa Nairobi senator wa Nairobi agikudha kuthia mbecha ti wa Nairobi to bauri senator Lendama Olekina wa Narok akiuga mbecha ti thi wa Narok getomi botaro gama bo aria mbunge ya senate buga mbecha gachije Tharaka ikebio imbionto mbecha ira kethora kendike atigire to kieyagwa ari senator ithiete kenyiaga bantu gwa ikongereka igotweka tutiena utheteri bwega na antu beto tutigeni kwenaniria bwenda utongoria bwega imwanka borogame buge enough is enough
imetosha imwanka tuina njira ira ikaomba gutuira bantu tutiomba gutuika kira mwanka na arambe tukaruthacha gwaka cukuru kwina mbeca ciomba gwaka ira cibieto na ciomba gwaka administration block murciari woro kuruta bici no wokuruta mbeca cia arambe cia gwaka cukuru. That must stop. That must come to an end. Enough is enough. Anto baba tutaba duraba digo kariete bana wawe odieta koya kuona moyo waku. We must tell you enough is enough na tunakuja kutuma wewe nyumbani. Nkiripotera Uru TV kumantere cha Tharaka Bitwa Paul Ogokabithe Bembithi kumantere chia kirona na arini bejete amwe kuthiurunkania na ntura gutetheria bara batuguchiumba na intobia gitumi birio bia kuria borite thirikari guchwa njira ira bakomba gukinyira antu baba Kevin Kimathi na Chotariria. Na naru atuchiumirie twigikundi twauga enough is enough. Kwina antu babaingi bakwangaika, kwina atongeria boriru-ini na ara baumite batu tuona tujukia njukumu iu twi as youth as we are, as little as we have, whatever we have tunenkanire kia antu bara batiguchiumba aro tukuthiurunka njai nyingi tuona antu bena mahitaji ja maingi kwinja ikwenda wheelchairs batina wheelchairs kwina nja yani mtu inya kugura atina jona kwenda mahitaji ja kinja ja ntuko na atikumba kuona mantu jau kwa tukuromba na gitio gikinene atongeria betu ukaririte itebiu na uburi na bara bena ara Karen na bau bangi benya Meru na ara Milimani tafadhali umeni ati ya comfort zone ijani botethia antu babe na mashinani bakwenda motethio jenu ni bakwenda mono bo barikana tebweja itara kurage ijani nyatha ire beba kubwenda ontu watu barabaka bwakura na ibwa boss benu baruju. The secretary of Gikundi kia Bure Youth Rail Movement ozobo iko twakiambiriria 2021 twina aim giving back to the community nonto itu kumenya charity begins at home na rira twa touch a soul it means a lot to the entire community. Ndengendo chokeria tongeria betu bonthe nkatho bara batugwete njara kiuntu bubu kumarira twambiririe batatutizaniria mpamberie na MCA Kirona Reward Mwakena Morogocho Patrick Mutuma Falis Kenywa na kinya MCA oroirerwa rera na tugwete njara kibinji ntuo tukwamberia na ria twabaere maoni za gikundi ki batatutizaniria na tukurinya leaders bangi bara batera menya about gikundi kana most probably kumenya what we do itukubaera narua emeto the giving back to the community na itukuboria bagwate youth njara. And I want to say thank you very much. Katho chemwanya kirigo mutegeri tanambira kurumira ntuto chetu nchokerete nyumeka gitugate kuraja na ntutonkoruke. Ana baku ni botoro baruju ritana mwana waku egabwa gwikaga muthitho ari umunini kenda ombaga kubangira ruju rwawe na Solution Sacco Hippo Junior account baritane ati ochumuni yonde ni agitumi na gwikaga muthitho yonde ni bobwega ni untubo matuko janyu mene muthitho jukabatetheria gukura ni tutikairia free internal standing order na nkuruki turi na fund ya twana na jangi jama ingi rugura Hippo Junior account kirerwangirwe tururu rya kwinagwe na wigwatire Hippo Junior Piggy Bank utheri kenda kuthongomia wikibwa muthithu kugwata nteto nkuruki turingire thimu gukurukira 0728787972 kana uriongire mutandao wetu www.solutionsacco.com. Solution Sacco, your ultimate financial partner.
nukubanga gweta kuongera kithomo gyaku nthiguruna ya USA kana Canada. Ithiro iri undergraduate, accelerated nursing, masters, PhD kana kurutana America. Africa Airlift Initiative ibakumbithia ukinyania untu bubu. Nitwajanaga visa coaching, career guidance na motungata jange ja gitumi. Turingira thimu kurukira 0719 857 754 kana 0799 047 279. Riungira obici yetu ira iri Nairobi, Muthaiga Square, Ntagaro ya Muthaiga Police Station, first floor, obici namba 7 kana obici ya Nkubu GM Plaza, second floor, obici namba 3, Ntagaro ya Nkubu Police Station. Africa Airlift Initiative, success beyond borders. Tukugwate ogani Imperial College of Medical and Health Sciences. Ngogea undagitare yamba area wamba kumanya kireo kwenda kuthomera kenda kitani na kiroto giaku. Our main objective is to offer transformative and relevant medical and health sciences courses. Bo ibuoma shukuru enjaga ya undagitare egitaga ora college chionde cia undagitare batiko gita kuthuranira ritwa kenda bomba kwa ajie motungata ja mega na ere enjaga buru egatara ritwa gutungata ajie boega nthigurune yonthe. We are producing quality graduates to serve Kenya and Africa. As a student in Imperial College, I enjoy several benefits, such as using the advanced school library, which has several course books that are required in the field of medicine. Kiu kiongwa ni kio kethiraja Imperial College of Medical and Health Sciences. Tukwa guarantee ugakenera gukara gwaku aja. Kwiritaniria kweja na motungata ja maririte ikio kethiraja. Utekuringa ndari. Twenda gajara mega kiria ritobeto kenda batethinika kwa mandagitari bena mwanya na bakuorotwa. Imperial College of Medical and Health Sciences is the best medical college in town. Join us and enjoy the best. Ujukane ba mweri jwa kenda nebwetete na mbere itoko gwato geni nonto wa manto nkuruki aranire na tuko kurukira 0719 223 223 kana wandike email kire admissions@icmhs.co.ke kana weta kire www.icmhs.co.ke. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kabla ya kufika mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano, vyumba vya mikutano vya kisasa, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, camping na mahali pa watoto pa kuchezea, vyumba vya kulala vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au kongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Tuna ofa maalum ya bidhaa teule, burudani ya karaoke kutoka kwa Wanji the Songbird kila Ijumaa, Jumamosi na Jumapili jioni na mengine mengi. Kwa habari zaidi, tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Paka gutana mbere kurumira nteto chetu skuri ya utano budi ya Muragani kenerete kwa mukirambasi njeru ara mwarimu munene ugite nande aritwa batitho bagikurukirwa kairi ni ndio ngacha gwita kuthoma na rugono rwega rwa kunenkanira ni untu kuma mwaka wa 2022 ni twithiritwe tugisiragia mauntu ma kugwata mbasi ni kenda mbasi ino yomba gutethagia ana betu ba Muraga gukurukira activities iria baruthaga maita maingi ni maria ana baba baumagara kaja na mbasi jia gukombora
na kulingana na buria resources jetu rimwe jithawa itigutwigana igatuika iri a very big challenge na na betu bakona taka bagutigirwa na titwona gatugerie buria twinkiumba ona kethirwa economy is challenging ke all our institutions tuona with our savings no tumbe go save kidogo kidogo nikenda tumbe kugwata bus kambuge mbasi ino kulingana na kithomo kira twina kio ntuko ino ni tukulutha what is called dual training. Dual training ni ira tukuwatana na industry tuka train baga tu trainera na tukethirwa twina collaboration. Kwa the greatest part ke training ni ati magita mara tukethagwa twina industries ira tukwenda kulink najio tugatumagira mbasi ino tukaira aritwa bakathi nau industry bagatinda nao bakathoma bagacoka kiogoro. Kogu it is a success story to even the training bit. Twethiretwe tuki strain muno rira tukwenda kumagaruka na nika tukomboraga ngari tugakombora Nissans tugakombora buses from other institutions na riu tuyo riu gatukwigwa twina gikeno nuntu tukethagirwa tukienda kuma tukauma somo tugacoka kairi rira tukwenda kuthigweukia arutwo na baria bakwenda ku join institution rimwe ni turemagwa na tukelwa arutwa bego ntukunene tatuge ikambana ni bakwenda kwija na tukaremwa ni kubakinyira kogu that is what I will not forget no nturiu euni asarage sukuru tukaremwa gukinya na ubare na bagatwika tiba gutonya guku twitana mbere na twingi na ndi minister munene nthigurune ya Kenya Musalia Mudavadi na akinyite nthigurune ya Zanzibar kiri kigomano kana muchemanio jwa ngwataniro ya nthiguru cha East Africa arabombita kuthoba kairire mantu kathumba ja kurikithia ngwataniro eje. L'intégration voulue. Je vous remercie. Pour des relations très disponible à aborder les thèmes. I wish to reiterate Kenya's commitment and eagerness so that we can participate fully with our brothers and sisters to make far-reaching recommendations to enhance the integration process. I want to underscore our resolve right from the inception of the East African Community to enhance integration, and this is born out of Kenya's belief that integration is an engine for accelerated development of all partner states. I wish to laud the three common protocols, namely the Customs Union Protocol, the Common Market Protocol, and the Monetary Union Protocol as the engines of economic development for the East African Community. These protocols have served to enhance intra-East African Community trade, and there is tremendous scope for growth. I also want to put a spotlight on the protocols in the areas of peace and security and defense, as well as enhanced security cooperation witnessed in the region in the recent past as the drivers for a secure and stable East African Community region. I further want to express Kenya's belief that cooperation in multiple areas, as envisaged by the East African Treaty, is for the common benefit of all partner states, and indeed Kenya has benefited from the common approach as have all other partner states. I also wish to just take this opportunity to enjoin the previous speakers in taking good recognition of our latest member, Somalia. We welcome you so much that we can talk of the famous story of the phoenix that rises from the ashes. We are happy
that you are here. I also want to commend the DRC for also coming forward. They presented their instruments in July 2022, and we look forward to working very, very closely with them as we go forward. Tutonya kiribiani na nde kiripumi cha FKF Sofapaka nyumbita kwithirwa ikiura Naivasha FC ngorui mwa kibugo kiri muchetho jajo mbita kwa jogichethirwa kienini gya Police Sacco Stadium tukuyegoro. Byron Ochenga anapiga hatari, bado amesimama vizuri mlinda lango Wycliffe. Walikuwa wanaona labda kuna kitu kinaweza katokea. Wakati huo anaingia Kalama, ajaza cross namna gani, anatuliza ile mali, pata bao hapa. Jacob Onyango, tumecreate chance pia tujafunga, na kuna moment ilikuwa kidogo lazima tulikuwa wachezaji wangu walikuwa carried away na game moment, unafaa upige pasi ya kwenda mbele ama kupiga mpira ushoot, bado anataka kufanya vitu kidogo zisema za urembo, nadhani ndio zimechangia sawa tukose kufunga, but kuna mahali pa kurekebisha, ndio tutarekebisha game forward, tujaribu kuimprove na tupate bao. The main problem yote imekuwa kuscore. Score chance umecreate na tuja convert hata moja, dhani kiangalia timu yangu ni muda mrefu sana zaidi ya mechi 7 sasa, hii ndio sijai kukosa kufunga. Total game ilikuwa hata tuko tunakuja kushinda, tulikuwa tuna come for a draw because we were away, so tumepata point moja kwetu, it's a plus, na hatuko juu manake bado there's still more 90 minutes to play. Hajacheza vibaya na pia hajacheza vizuri because kuna vitu alikuwa anafaa afanye hajafanya, but pia first half kuna vile tumecheza bila Jacob, pia tulipata clear chances so hatukuweza kuscore, so ilikuwa tu ni moments za game, moment yake ya game imekuja akaweza kuutilize hiyo chance. Already now we are in the KPL because the second match nilikuwa nakuja kudraw, hii nimeshinda. Second match nilikuwa nataka kushinda, sasa naenda kudraw. I don't need a win at home. Kuplay that na maanisha tuacheza vizuri. Manake Jenzio alinifundisha dati ni vizuri. I'm sorry for that. Ndiyo tusona njira yindi kwithirwa na kagita gake gambitagwa Ntinyeri Kenywa.